Film počinje glavnim likom, Jakeom Sullyem, koji priča o svom jednostavnom i mirnom životu sa porodicom na planeti Pandora kao poglavica plemena Omatikaja. On pominje da on i njegova supruga Neytiri imaju ukupno 5 dece, 2 sina Neteyama i Loaka, ćerku Tuk, njihovu usvojenu ćerku Kiri i ljudskog dečaka po imenu Pauk. Jake dalje pojašnjava da je Kiri ćerka njegove drage prijateljice, Grace, koja je umrla dok je pomagala narodu Navi u borbi protiv ljudi. Što se tiče Pauka, on je ostavljen kada su se svi ljudi vratili na zemlju nakon što su izgubili bitku. Jake kaže da se deca igraju zajedno i da se dobro brinu jedno o drugom. Uprkos tome što su različiti po boji i veličini tela, Jake pominje da sva deca žive zajedno kao porodica. Međutim, Neytiri ne voli Pauka, jer se otkriva da je on sin pukovnika Milesa Kvorića, zlog čoveka koji je umalo zbrisao Navi populaciju. Ispostavilo se da je Pauk ostavljen na Pandori, jer je bio suviše mali da bi izdržao do zemlje. Kiri, s druge strane, ima posebnu vezu sa Paukom i zaista mu se sviđa. Kako je ljudski dečak proveo ceo svoj život sa narodom Navi, on misli da je jedan od njih. Jedne noći, dok Neytiri i Jake razgovaraju, primećuju novu zvezdu na nebu, a to znači samo jedno. Odjednom im se približavaju svemirski brodovi i počinju da prave pustoš. Stanište Omatikaja je zapaljeno plamenom, što dovodi do velikog uništenja i smrti mnogih životinja. Iz svemirskih brodova, grupa vojnika sa robotskom artiljerijom izlazi i dovršava sve što je ostalo oko njih. Neytiri i Jake, koji posmatraju izdaleka, šokirani su kada saznaju da je to svemirski brod Uprave za razvoj resursa s kojim dolaze ljudi, koji su tu da kolonizuju Pandoru i izgrade još jednu glavnu operativnu stanicu. Scena se zatim prebacuje na jednu od ljudskih laboratorija gde su naučnici uspešno stvorili Navi klon pukovnika. Usađena su mu sećanja i informacije koje su prikupljene pre njegove smrti. Zbog toga pukovnikov klon zna sve, osim koga je i kako ubio. Zajedno sa pukovnikom, naučnici su takođe proizveli klonove drugih vojnika koji su bili prisutni tokom njihovog prethodnog napada na Pandoru. Kao rezultat toga, pukovnik i njegovi ljudi su pakleno nastrojeni da unište Omatikaja, a posebno Jakea. U međuvremenu, u pokušaju da otjera uljeze, Jake vodi Navi vojsku ka pruzi i vozu za njihovo snabdevanje. Uspešno ga zaustavlja i uspeva da ukrade municiju i zalihe hrane. Tokom ove operacije, jedan od njegovih sinova, Loak, ne sluša njegova naređenja i biva ranjen. Jake ga grdi i traži od njega da bude više disciplinovan sledećeg puta. S druge strane, pukovnik upoznaje svoju nadređenu, generala Ardmora, koja ga obaveštava o Navijevim letećim saborcima zvanim Scouts. Trenutno napadaju njihove helikoptere i usporavaju ih. Čuvši ovo, Kvarić pravi glavni plan da napadne šumu, gde su se ranije borili, i prikupi neke informacije o njima. Uskoro stiže u šumu zajedno sa svojim drugim pratiocima. Nažalost, Jakeova deca se takođe igraju u istoj šumi. Upravo tada, pukovnik razgleda njihovo prethodno bojno polje i otkriva svoje robotsko odelo, sa ostacima koji su još uvek unutra. Sve to Loak posmatra i odmah kontaktira svog oca uz pomoć predajnika glasa oko njegovog vrata. Jake ovo sluša i predlaže Loaku da se kloni njih i da tiho napusti mesto. On i Neytiri zatim lete prema šumi da provere bezbednost svoje dece. Nažalost, kada Loak i njegova braća i sestre pokušavaju da pobegnu, oni ih zarobe. Pukovnik bliže pogleda njihove prste i saznaje da su oni deca njegovog najvećeg rivala. Upravo tada, Neytiri i Jake stižu tamo i napadaju vojnike. Oni uspevaju da oslobode većinu svoje dece, ali ne i Pauka. Dečaka su, nažalost, odveli. Kasnije, kada pukovnik pita Pauka kako se zove, on brzo shvata da je on njegov sin. Nazad u Omatikaji, Jake prilazi svojoj ženi i predlaže joj da napuste pleme i krenu prema istočnoj obali. On je zabrinut da će Pauk otkriti njihovu lokaciju pukovniku i njegovim ljudima. Jake takođe kaže Neytiri da će ljudi, dok on god bude tu sa plemenom, nastaviti da ih napadaju jer je on taj koji je meta pukovnika Kvarića. Neytiri ne želi da napusti svoj prelepi dom, ali zna da je istina to što njen muž govori. Zbog toga ona pristaje. S druge strane, general Ardmor vrši neku vrstu mučenja na Pauku tako što ga stavlja u rotirajuću mašinu. Pokušava da izvuče važne informacije od dečaka, ali bezuspešno. Pauk je previše odan svojim Navi roditeljima i jednostavno neće popustiti. Začudo, pukovnik ne može da izdrži da vidi svog sina u ovakvom stanju, pa odmah zaustavlja mašinu, zatim prilazi generalu i govori joj da će on to saznati od Pauka na svoj način. Kasnije posjećuje dečaka u zasebnoj sobi i uverava ga da nije loša osoba. Takođe otkriva da je ovde da ga vrati na zemlju.
Ovo zagreva Paukovo srce i on na kraju pristaje da mu pruži informacije koje želi. U sledećoj sceni, Jake i cela njegova porodica napuštaju svoj rodni dom i odlete na svojim skaunsovima. Nakon nekoliko dana letenja, konačno stižu do mesta zvanog Metkaina, gde živi još jedno pleme Navi. Iznenađujuće, Navi koji ovde žive su svetlije boje i drugačije su građeni. Videvši Jakea i njegovu družinu, oni počinju da se rugaju njihovom izgledu. Ubrzo tamo stiže poglavar plemena Tonovari sa svojom ženom. Osjeća se skeptično prema Jakeu i njegovoj porodici i pominje da oni nisu pogodni za preživljavanje u vodi. Međutim, očajnički želeći da spase svoju porodicu, Jake obećava da će se brzo prilagoditi ovom mestu. Zatim otkriva kako ga neki ljudi jure. Čuvši ovo, Tonovari konačno pristaje da ih pusti da ostanu i pruža im utočište. Takođe traži od svoje dece da nauče Jakeovu decu kako da plivaju i ukrote posebna stvorenja u vodi. U skladu sa zahtevom, Tonovarijeva deca odvode svoje nove prijatelje na okean i počinju da ih podučavaju. U međuvremenu, uvek nestašni Loak pokušava da se poveže sa morskim stvorenjem, ali gubi kontrolu i pada u vodu. Videvši ga, Tonovarijeva deca počinju da se smeju. Dok se sve ovo dešava, devojka, Kiri se može videti duboko u okeanu. Iznenađujuće, dobro se prilagodila tom mestu i čak može da kontroliše neka morska stvorenja. Sledećeg dana, dok Kiri meditira pod vodom, Tonovarijev sin, Aonang, i njegovi prijatelji prilaze joj i počinju da je ismevaju, nazivajući je nakazom. Zbog toga dolazi Loak i udara Aonanga. Kasnije, kada Jake sazna za incident, ljutito naređuje svom sinu da se izvini Aonangu jer je on sin vođe klana. Nevoljno, Loak se slaže i izvinjava se. Iako mu Aonang oprašta pred drugima, duboko u sebi, on je i dalje ljut. Dakle, da bi naučio Loaka lekciju, on ga vodi na ciljano mesto pod izgovorom da plivaju. Loak je potpuno nesvestan da u tom području postoje opasni morski predatori. Nešto kasnije, kada Loak peca, veliki grabežljivac brzo pliva put njega. Prestravljen, uplašen, Loak traži pomoć, ali ne uspeva da pronađe ikoga. Ali upravo tada, ogromno stvorenje po imenu Pajakan dolazi u pomoć. Brzo ubija predatora uz pomoć svoje masivne glave. Ovde saznajemo da je Pajakan Tulkun, mirno i inteligentno stvorenje. U moru ima hiljade tulkuna, koje Metkajne smatraju svojom duhovnom porodicom. Pajakan je najveći i najmoćniji od svih njih. U međuvremenu, Pajakan je spasao Loaka i izvukao ga na površinu. On takođe pomaže stvorenju tako što izlači neki harpun, što ga je očigledno povredio. Ovim, njih dvoje stvaraju prelepu vezu i sprijateljili su se jedan sa drugim. Kasnije, kada Loak stigne na kopno, poziva ga Tonovari. Strogi vođa je saznao za smicalice svog sina i želi da se Aonung izvini. Međutim, nesebični Loak prihvata odgovornost za svoje postupke i laže da Aonang nije imao nikakve veze s tim. Ovo konačno daje Aonangu da shvati da novi Navi ipak nisu loši. Posle nekog vremena, Loak se ponovo ujedinjuje sa svojim bratom i prijateljima i objašnjava kako mu je Pajakan spasao život. Na njegovo iznenađenje, niko mu ne veruje. Umesto toga, oni otkrivaju da je taj Pajakan ubica i da su ga zato napustili drugi tulkuni. S druge strane, Pauk podučava pukovnika o nekoj Navi kulturi i vodi ga na planinu Aleluja da odabere skaunsa za sebe. U početku, pukovnik se muči, ali ubrzo sve provali i leti s njim okolo. Ubrzo nakon toga, on takođe dobija informacije o Jakeovoj mogućoj lokaciji i sa svojom vojskom kreće prema grebenu Metkaina. Po dolasku, on se suočava sa nekim vodenim Navima i raspituje se da li poznaju Jakea. Kada Navi kažu ne, oni ubiju jednog od njih i spale im kuće. Uprkos tome, Navi ostaje pri svojoj izjavi. Ostavljen bez mogućnosti, pukovnik signalizira svom timu da krenu na plan B, sada želi da ubiju tulkunove u velikom broju, nadajući se da će se tad konačno otkriti Jake, ali postoji i još jedna prednost njihovog ubijanja. Tulkuni imaju dragocenu tečnost u mozgu, koja može da produži životni vek ljudi. Na zemlji, 1 litar ove tečnosti vrijedi $80 miliona. Uskoro neki lovci počinju da jure za morskim čudovištima. Pogađaju ih sa tragačima, a bombama ih dovode u dezorijentisanost. U srceparajućem prizoru možemo vidjeti majku Tulkun brutalno ubijenu, dok njen mladunac pliva pored nje u šoku. Ljudi na kraju odlaze, a tragač je još uvek unutar Tulkuna. Kada Metkaini otkriju da su njihovi prijatelji ubijeni, oni se naljute i odlučuju da stupe u sukob sa napadačima. Međutim, Jake ih smiruje i napominje da prvo treba da obaveste Tulkunove o tragačima. To je jedini način na koji mogu da spreče budući lov na njih.
Čim Loak to čuje, odlazi da obavesti svog najboljeg prijatelja, Pajakana, o tome. Aonung i još nekoliko meštana također mu se pridružuju. Posle nekog vremena, na kraju upoznaju Pajakana i spremaju se da izvuku tragač iz njega. Ali upravo tada, pukovnik i njegova lovačka posada stižu u svom kitolovcu. Nakon što ih je video, Loak kontaktira sa svojim ocem i obaveštava ga o situaciji. U trenutku, on i njegovi prijatelji također uspevaju da izvuku tragač iz Pajakanovog tela. Nakon toga, oni se kriju pod vodom, dok pukovnikova posada počinje da ih traži. U međuvremenu, Jake prilazi Tonovariju i obaveštava ga da su njihova deca nestala. Ovo posljednji ga razljuti i on brzo naređuje svojim ljudima da se pripreme za rat. Jake i Neytiri također zgrabe svoje oružje i ubrzo svi zajedno kreću ka bojnom polju. S druge strane, pukovnik naređuje svojoj posadi da krene u napad na Tulkune i pronađe Jakeovu decu. Nakon nekog vremena traženja, na kraju pronalaze ćerku poglavara Reju i Tuk i hvataju ih u mrežu. Loak pokušava sve što može da pocepa mrežu, ali na njoj i on biva uhvaćen. Ubrzo stiže pukovnik i veže ih lisicama za ogradu broda. Zatim uzima Loakovu bežičnu vezu i traži od Jakea da se preda radi bezbednosti svoje dece. Pošto nema mogućnosti, Jake pristaje na njegove uslove. U isto vreme, Pajakan primećuje svog najboljeg prijatelja, Loaka vezanog lisicama za palubu i odlučuje da ga spase. Rizičnim potezom, on iznenada skače na palubu i počinje da maše sa svojim masivnim perajima. Ovo odbacuje mnogo vojnika i uništava brod. Koristeći ovu distrakciju, Jake i Metkajni također pokreću napad na pukovnika i njegovu vojsku. Oni žele da spasu svoju decu, ali žele i osvetu. U međuvremenu, Pauk lomi kontrolor kitolovca, uzrokujući da udari o stene i zato u njega probija voda. Zatim, Jakeov najstariji sin, Netejam, brzo skače na palubu i oslobađa Loaka, Tuk i Reju. Zatim su naredili deci da se vrate na sigurno, ali Loak odbija. Umjesto toga, on odlučuje da spase svog usvojenog brata Pauka. Netejam mu se također pridružio i nakon malo potrage, pronalaze Pauka. Kada se spremaju da napuste brod, pukovnik ih primećuje i otvara vatru. Nažalost, Netejam je pogođen jednim od metaka i teško je povređen. Loak i Pauk ga odmah odvode na greben gdje mu je i majka, ali zbog prevelikog gubitka krvi on umire. Videvši kako joj sin umire pred njenim očima, Neytiri počinje da plače i glasno vrišti. U međuvremenu, zli pukovnik uspeva da uhvati Kiri i Tuk i veže ih za ogradu. Kasnije se čuje sa Jakeom i otkriva da su njegove dve ćerke sa njim. Nakon što je dobio ove informacije, Jake nekako smiruje Neytiri i nagovara je da mu se pridruži da spasu njihove ćerke. Ovo posljednje je razljutilo i ispunjena besom, ona doziva svog skaunsa, zgrabi svoj luk i strele i leti prema brodu. Ubrzo, Jake prilazi brodu i izaziva eksploziju, ubijajući pukovnikove ljude. Neytiri također stiže tamo i počinje da gađa strelama u preostale ljude, ubijajući ih odmah. U međuvremenu, Jake pronalazi svoju ćerku Tuk i oslobađa je, ali se u isto vrijeme pojavljuje i pukovnik. Drži Kiri na vrhu noža. Zatim preti Jakeu da odloži oružje, a ovaj to nevoljno čini. U međuvremenu, osvetoljubiva Neytiri hvata Pauka i preti da će ga ubiti, govoreći sin za sina. U početku, pukovnik pominje da nema nikakve veze sa njim, ali kada Neytiri kreće da ga ubije, on odmah pušta Kiri, tako da Neytiri i njena porodica se spremaju da odu, ali pukovnik napominje Jakeu da će ga ponovo loviti i ubiti mu porodicu. Tada, Jake shvata da treba da eliminiše pukovnika da bi živjeli miran život. Otuda se vraća u ponovni sukob. Ovog puta, veliki rivali se bore jedan protiv drugog sa noževima i pesnicama, postaje brutalno i njih dvoje se drže podjednako. Ali na kraju, naš heroj Jake je taj koji ga savladava. Uspeva da obavije ruke o pukovnikovog vrata i onesvesti ga. Jake pretpostavlja da je mrtav i pušta ga da se udavi u vodi. Nažalost, i on se bori da diše i počinje da tone na dno. Ali u to vrijeme, Loak mu dolazi u pomoć i pokušava da ga vrati na površinu. Kasnije, Pajakan pripomaže i izvlači ih iz dubine. S druge strane, Pauk također izvlači svog kvazi oca iz vode i spasava mu život. Ali kada ga pukovnik zamoli da napusti mesto sa njim, Pauk odbija i vraća se svojoj usvojiteljskoj porodici. U posljednjoj sceni, Jakeova porodica i celo pleme Metkajna sahranjuju Netejamovo telo na dnu okeana gde ga svetleći pipci morske majke grle. Film se završava tako što se Neytiri i Jake povezuju preko drveta duša i posjećuju svog starijeg sina saznajući da je srećan na nebu sa božanstvom Eivom.
Hvala na gledanju. Ukoliko želite da podržite rad kanala i vidite još ovakvih videa, lajkujte i zapratite film ukratko.